Bog, dečki, bog, Ivan. Bog. Dečki, evo ga, tu smo, primošteno smo, nabrijani smo, puni samopouzdanja, idemo u Leipzig, jel tako? Idemo po pobjedu, jel tako? Prvi put na svjetskom natjecanju, Co-Space. Dečki, kaj je to, Antonio? Kaj bi mi mogli reći? Co-Space je simulacija pokupljanja žrtava u nekom svijetu. Znači mi moramo skupiti žrtve i kad skupimo 6 žrtava moramo spremiti ih u depozit. I na tom putu nam robot mora zaobići zidove, prepreke, zamke. Znači ako dođe u zamku, sve žrtve se poništavaju i gubimo bodove. Cilj nam je u 8 minuta skupiti što više žrtava i pospremiti ih u depozit. Dejan, čuo sam da ste bili u Austriji jako dobri. Da. Pa daj mi reći, koja je tajna vašeg uspjeha? Tajna našeg uspjeha? Pa bez puno kompliciranja i najosnovnije smo radili na programu. Da. Dobro, Ivan, reci ti meni, nakon austrijskog uspjeha, kako je to bilo u školi? Jesu žene poludele? Normalno su nas drugačije gledale Pa ne, svi ono. i dobili su više inspiracije, više rada. Ali cure ono u školi. Normalno. Kaj to znači normalno? Gledali, ovi su pobjedili, ovi su... Idemo svi na Facebooku isto. Svi su se odmah zagrijali za to. Da. Znači, vaš uspjeh je nagnao da cure malo više razmišljaju o vama. Normalno. Znači, samo natjecanje je doprinijelo da vam se vaš kriterij digne. Da. Ha? Da, dobro. Vili, Leipzig. Što te prva pomisao kad se probudiš jutro, što ti pade na pamet? Oko Leipziga, da Leipzigu budemo barem u prvih 5. Da se potrudimo najbolje kaj moramo, da zadovoljimo kriterije koji su nam postavljeni i tako. Dobro, v redu. Dejan, tvoje sposobnosti, osim Crosspace-a i sve to, čujem da si ti jedan od najjačih napadača Ludbrega, jel to isto? Nogomet, da ti Moglo to... bi se reći. Da. I... Ovo u pozadini se javlja trenerica Jelka koja je se mahnula, drago nam je što nas više ne smeta, jer žene su problemi, jel tako? U ovim stvarima uvijek pazite da razmišljate glavom, gornjom, jer ona je najvažnija. Ok. Ivan, koja je strategija, da li ste razmišljali kako ćete primijeniti, koje strategije ćete primijeniti prilikom igranja pojedinih utakmica sa pojedinim reprezentacijama? Pa da, idemo čim jednostavnije, da nemamo puno C++ kodu, da ne bi se vagao, da je najosnovnije, da imamo čim jednostavnije, a točno, da nam se ne može ništa zakomplicirati. Dobro. Dejan, reci ovoga, rekli si 5. mjesto, to je vaš stav 5. mjesto. Između prvi 5. Između prvi 5. Barem tako, da. To je to. Koga očekujete super timove? Super timovima. Pa u Austriji smo bili prvi super timov. Koja bi reprezentacija bila idealna da bude s vama? Koga bi htjeli u reprezentaciji da bude? A Englesko. Engleska imala jako dobar program u Austriji, oni su u Austriji bili prvi i mi smo bili sa Engleskom u super timu u Austriji i prvo mjesto smo osvojili za super tim. Kakva je razmjena znanja između vas i drugih timova? Postoji li ta razmjena znanja? Da li možete u drugih timova nešto naučiti? Naravno da možemo. Taj C++ smo puno naučili od Engleza, jer oni imaju skoro više od 50% programa od C++ napisano. Se dosta naučili od njih. A i oni od nas. Kako se, na primjer, ne izađe iz plavog područja gdje vrijede dupli bodovi, kako pronaći depozit. Dobro, znači, Englezi su bili vaši dobri prijatelji. Da. Da li ste i danas u kontaktu s njima? Nismo. Niste u kontaktu? Ne. Niste mijenjali mailove?
Nismo. Nažalost ne. Pa dobro, to je bilo vaše valjda prvo natjecanje, pa zbog toga niste ovoga. Znači, dečki, kaj trebate imati? Vizitke. A, jeste razmišljali da napravite si vizitke? Niste? Čovječe, tamo nekakve lijepe francuskinje, španjolke, tajlanđanke, ono. I ti nemaš vizitku. I onda, samo jedanput ju vidiš, oči ti zacaka i poslije više nema. Kaj onda? Znači, budemo napravili si vizitke kakve? Napravili. Budemo napravili. Dečki, ja se nadam, ajmo ruke, ja se nadam, druga ruka ovak, da idemo po pobjedu, ukrenemo se tam prema kameri i zapjevajmo sve za Hrvatsku! 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 Pobjeda! Pobjeda! Ole! Ole!